Ngiyanibingelela futhi nginanibela bafowethu njengamanje ke sikhuluma ngayo indaba la ngempela engifuna ukuthi singene kuyona nje. Okuyindaba engatheni kodwa nje ngifuna ukuthi siyikhulume. Njengoba sazi ukuthi umuntu lapho kanye nayo yonke into emculweni inamthelela ndlela thize. Kodwa ke sokhuluma ngesimo esisodwa la ngempela khona sibone abaculi khona betalabhana baphinde futhi kwangathi akunankinga njengoba kwenzekile ukuthi ngempela kube khona okubuyayo ngabo okuhle abakuvezile lo mculi thizeni. Into enzile ukuthi ngempela laphana u-Alumpo Mgube kukhona ingoma yakhiphile. Emva kokukhipha ingoma kahle nje before sifike lapho ake sikhumbule emuva kwenzakalani. Into enzeka ngempela ukuthi ngempela laphana ucela zimnike. Bese ngisana ngempela laphana u-Alumpo Mgube la khona uMashansi odlala khona Nkosina bezoba ukuthi ngempela laphana yena ubacela zimnike wadlala isimeti neVetback khona ingoma zabo ngempela ama-SAP. La ngempela ikhipha khona ama-SAP becula nje bebonke kubumnandi benjeyana zimnandi ingoma siyithanda futhi ngangithanda umculo kaSandi ngithanda futhi umculo wabo lapha ngempela uMfo Ali yena umculo u-Alumpo Mgube ngithanda kakhulu umlalela ngilalela noshini wabo futhi ngilandela ngithanda futhi kwawukuthi ngempela mina isikhathi lapho kwawukuthi kuba nengxoxo ziba khona baxabana engazi ukuthi kwakuyisiphi isizathu ukuthi behlukana hlahle ngiyadinga ukuthi baxabana ngoba kungenzeka indlela abavumela ngayo eyadujana kodwa khona abagcina sebehlakaza ngempela sengabe ukuthi bayasebenzisana so ukuthi ngempela manje laphana ngempela u-Alumpo Mgube usesebenza yedwa and futhi nocela nafuthi sebenzela bona kodwa zokhumbula ukuthi ucela zimnika abantu abafanga iqembu lisekhona kanti futhi nje ila sihlabana ngendondo laphana ngawunyaka ka-2019 la bahlabana khona nge-Best Male Award. Best Male Award bahlabana khona laphana ngempela wavela sekundleni icela zimnike ebonga ukuthi ngempela ihlabana ngendondo kodwa ke sikhumbule emuva ukuthi kwenzakala njengamanje into ezekile ukuthi ngempela Alumpo Mgube ukhipha album ethi Winja Mgodeli yama-SAP ukuthi ngempela ngumeleyo ke kade lokho echaza ethi kahle ufuna ukubona shuni wakhe wakudala lo esimazi ngawo lo omnandi vele sesivumile futhi ukuthi mangabe ngempela wenzeka ukuthi ngempela ubuyela kushuni wakhe loyo ke wabuyela ngendlela yakhe thizeni la khona ingoma zona ezimnandi enye yazo ingoma ibithi sikhumuze mandela le ngoma lenomthema ikhipha wacula amagama athize avele akhumbisa ukuthi kahle yena lekho kangako empini ngicela zimnike le ngoma lakhe icula wasikhuluma khona ngoMashansi kanye naye ngempela icela zimnike futhi lokho nje ngithi asishayele hlombe njengamanje ukuthi ngempela uxabana kwabo nomuhlwana kwabo kwezomculo akubanga into enjalo ukuthi ngaze kube ukuthi ufisa ukususa into ethinta bona lezi ngisayibona ngempela phambili sizabona ngempela uSodubulana lapha ekhipha ingoma ukuthi uSodubulana kade osazwayo mawubukhombola osazobuqala abaphumayo kwawukuthi ngempela wathi mayebakhipha osazwayo uDSD kwakhona ingoma eyayikulona umgqumeni lapha ukuthi yena wayengasezona abantu abathize ayebabani umgqumeni wakhetha ungababani angazi ukuthi ngale kodwa mawuzokhumbula kahle into yacula umgqumeni lapha wathi bengikade ngithume insizwa ngibuya ngabafana ayilaba fundela kini ngitshilo njenjalo ngikade ngithume insizwa nandibuya nabafana ayilaba fundela kini angelana njani kodwa uSodubulana wathi mayicula lapha ngempela yena wacula kuphela ngoSodubulana ngoDSD ukuthi wakuvela sengathi ngempela into leyo ke engangizwe ngithi into enhle ukuthi ke usephithi umlando ukuthi umlando wawuthini yebo kodwa phela yenzeka kube ukuthi wayethi novela uqhamisa igama lakhe njengomuntu wasebenza neBoba hayi ukuthi abanye abaculi batheni noma wayesebenza nabantu umqhumeni namacala futhi ke ngempela ake sikhulume indaba wena ubona ukuthini ngakahle uthini ngengoma ka-Alumpo Mgube uthini futhi nangoshuni wakhe lo athe wawudedela ngempela ushuni wasemandulo ushuni omnandi ushuni ophuthulezele siya shubo lokho phansi comment section usucabanga ngalibhamu yakhe Mgube mina nje ngithanda kakhulu ngithanda kakhulu ushuni isitayela lesiya sakudala ulale ngempela ingoma emnandi ushuni omnandi yonke into ngizwe ngathi ngempela ihlangene nje yabuyela emandulo ake ngempela ukhulume phansi comment section ucabangani ngayo Alumpo Mgube ungakhohlwa ukwenza subscribe bese kubothina nawe sibone ukulandela ivideo.